Wakwaba, Midin Ede Ajua search him. Mesra now wa subscribe to my channel. Mia notification bell also for more news. I think say Ghana for omo make omo minds. Sisi omo adwen esi omo pi, esi omo ta. Nipa 2024 omo beto abano ede amano. Anase party 2024 beto abano ede amano. Na Ghana for etre say enye krado ka NPP enti 2024 Omanpani dada John Dramani Mahama ento na dream na eye NPP amayoko ni nipa bebebia ogobeto abano ede amano na ensem we Ghana for editodwa ewo Oman FM omo news 12 o'clock news omo ma enomo ebie eye phone line set to Ghana for bi etro madwe na adofo ansa na mebo voice na akere no ye nenu se Ghana hanom two strong parties aye wa haye NDC na NPP na NPP ko opposition na NDC aba NDC ko opposition na NPP aba na kamia kwa ese Ghana for no bebre no omo adwen esesa kamia kwa ese nkomunya one party a omo be mana atena so ache na NPP amayoko no eba so ya na say his excellency na nado dan kwakufa do be ye president ye nyina enim crisis a omo ababeshia na sa crisis amana sisi Ghana for omo adwen ayo omo ntanta ase NPP for disappoint omo NPP for amana oman mu aye den no 2024 abato no emu aye den kakra bebre na so ekre say Omanpani dada John Dramani Mahama do wa be ye president da yenim de on fame enti no anka be ya Omanpani dada enya dia ombeto abano ede amano sa enema we aye bisibisi basa yehu 2024 nipo bewini na Ghana for akasa omo ekre say NPP amayoko no omo deserve so ombeto aso 2024 ombeto abano ede amomo ne enti nsama Ghana for ede etodwa akasebo eni the time center daroma yefa voice note no ema no kukusunu ni mekaza frasante be kwa nyanchirem Ghana for yeyamfum so bibre enipa sheda epa omdom komra she bedwam so omko shemra maye no ya mu nhwe ni ye pa you say ebimi amamboefo etrimodenfo akonfo ni atrofo a omfa no kra mo bra wonu ne from on aboso no so no ankasa sheda ebopa emamafo ko hwe school bi mu no ma be diatro o hwehwem kra no de atodwa seyenti den seyenti bibia mekasa fi achim ne tafo nobi anad yankopon hira pa na mo yesra sakwan no wo hya se dia tafo ye bre tafo akwan ne nobi kwan ye sama fi dia munyama ye ya obo atikete fi nwa Ghana for munyina mo hwe modem mo a NPP aban no mampekufu ado ebo na mo to obafa ma NPP aban ene candidate bia obeba nkanka ne onabu kan ne Japan no metua impuntunima mampekufu ado yeso ase kotoba ma NDC dia na akwese ye de ka akosi popo so obi antim no eno asense money na kwakodi oman mamwa ho mo na nantin na ni mo ho ye mo me anka na kufu ado na ban won ma ye bi MPP fo ma ye bi wen wi mpo na wo kwa yo ba ba tuoso no ba ye nti no wase nyina MPP fo onu wi prime minister ni mo no ma ne ya mpo ba ba ya fra bera no 2024 o me yen chuma no na ona tuwe bapana so ben mi ali se won sa won ba sai bibia Oman FM yedamase wo djuma papa mo ye ma o man Ghana edi kan yedana na dodan ko akufo do na sepa Ghana mampanyini ahindi ni fatao enyuma wo ye no Ghana fo nyina beda wase 2024 yebe boa ama wasa handi over ma NPP biem na yewura John Dramani Mahama osore o se Ghana yedene omonko to fence wo Burkina onhwe sika Ghana fo otua de ma contractor no eye Ghana sika no sisa de ko cheye o ta contractor no sa ba ye kwan bone wo Ghana onhwe sika wo de ma no na ye ntra o ma mbeti sa Ghana sika emfa ma ye nkukobuo emfa ma ye nkukobuo Ghana fo no atimi ye nkukobuo nye wo John Dramani Mahama na obetima ba ba ye nkukobuo aje ni me fesi Berlin ye ma momoni adwuma me pa mo chewo Bibisa se edan na abayesiama a policefo no o de han wo mo anna ana o mo tena mu free esan se de ma me kasa ne se wo so otimi di ma company cleaning company na bosumi bia de o mo betua ye betie free wo maka tua mu de atua o de bia tua company ne ka na company ne so otimi de atua adwumayefo a o be cleaning dan ni mu ehun sai bibi sai a wo mo de aye yesre enya free o Menya sure say ye free. Na ye free so di aban. Me twe wadwene si
fa han wo mo nenya sika ne yɛmfa na nkwa yɛsɛ kwa me nkroma pens ne yɛsisi ho a blue and white o sɛ black and white a dollar poto bibra no yepawo no man FM mo amosomfo na nakwa me pasco in some make in 2024 ye de awurade nyankopon ase sɛ wama NPP grassroots ni nyina hu anuonyam ene odo ne akoma pa ɛwɔ yenwura onabo Kennedy Japan mu ɔsono mba NPP mba mama yen hye yenwura onabo Kennedy Japan anuonyam na me gidi sɛ daachi bi papa be finaje taba sɛ NDC for ni sufre Kennedy Japan Ghana man sufre Kennedy Japan na yen NPP for den na yesufre oma yen hye yenwura onabo Kennedy Japan anuonyam na daachi Ghana be fa ne ntama pa efra oma ha chefo mama ha samini mkasafin sawo oma yen hwe bibi dwumedi a oma mpanyine yakufo ado ade ne NPP aban omo igusu a wodi wo man Ghana mu de boa so man wo yibenya ne fapem bijina na so papa oma we nyina ndi entimu dem se nye nne ne betwa so aba na momochina Ebusuafo yedamo ase mo voice note amode baaye no eno no the Time Center home of quality watches ena efa ho ka wo mo ewo ayo watch ni bi na ebo 17 power purchase agreement na mo hwe de wi anyankopon gu omo animu ase so no omo say capacity afi Ghana for nyansafo no muntie so no omo say capacity so we needed more capacity. That is why they went for the car power and all those things to come inside. I lie. That is why they went for it. We needed capacity. Okay, fine. So how come the capacity came? Some of those power packs came as early as was it December 2016? Akaka krama we ye koto abanimu no. And I am say their last batches here count here said listen to it very well. We just punch holes into the foolishness they've been peddling. Peddle. Sorry, what they are peddling. You claim you solved them so because you had you went to bring extra capacity. Okay, let's see how true that is. Sa capacity no the buy, you know. It took 2018 and sa na ye fa ba akupo can edi akota krade ne eye adwuma se ampase na ye capacity a aden na mokofa 17 power purchase agreement by na still na ye dadum so because you said capacity. It was more than that. It is the money for fango mami sika na ye de beto fango na dia rane dia ye wono enu na ne ye ni na se Ghana fo be mo madwen akọ akire kakra mo kai se mahama ba be ka kire se ship bi e na ekotwa pipeline na we yi no muti na akọ esa akufo ado baaye one buachi agya akọ ono abu Kennedy Japan ye ko Lagos no asem wa Buhari ka kire o mo ne se mahama o ma promissory note a ontua and we are all here when Nigeria guys release a statement that until Ghana comes